mi program fashani misilage kurig program nimmaliru wahgo soy hisabu Allah ge amur fula gefulu bina kurawwa nimmewma fahu man Allah ge amur fula mistakunna hajje gowalevi Ibrahim gafan vidaluvi e hadwa bod kurevi raskalako timange adu eha hisaba forane toy mistakunna mi hajje gowalevuma Allah amur kurevi Ibrahim fan vidaluvani timange adu eha hisaba forane toy ehindu man Allah wahi kurevi kalek fanan oti gowalevume timan Allah mistakunna ekan for ko devwa hoshime mane ki mistakunna e adu ivedego medveri ko devwa farataki Allah subhanahu wa taala Ibrahim gafana ki ege wasita gotun e bas ivwa farate gotuga wuma mi angawani den Ibrahim gafan Abu Qubais farbada arawade hunnawa gowalavani e mistakunne tiyaba mihunga macha hajju fardu korevije fa tiyaba mihun hajju washe miya qiyamata hame hajju kurumuge irada lebe komme bayaku etibi ijaba difa emihun bay riwayatu ganna gotun emihun ijaba difa wani emihun mama fange burakashiga wi hinduga anibba riwayatu ganna gotun emihun adi mamihaga banduga darraya gotuga nota rahimge terega darraya gotuga wi hinduga nota algon men mikiya malakuti alamga khalqu kurawumge kuriige marhala tawga Allah subhanahu wa taala insana e heddewmuga labwafa emme nikameti haluga note Allah ge ami hadratuga insana ge sifa nasewa haluga wes ena hamien ekan ati forafe mi wahakatan algon menna suratul hajjuga man Allah bayan kodde wafati Allah wahi kurawani wa id bawwa'na li ibrahima makana al bayti alla tushrika bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود مياتو مانيكي كليفان vidal washe Ibrahim gefana gefulu hunnatan dakkawa alukan kurew masha gefulu imare kurewma etana fonu vihindu tima raskalange ekalek fana wahi kurewime tima raskalang raskam fula eku evesecce shariku nukurawashe adi tima raskalange gefulu tawaf kura mihunasha etaga qaim tibe mihunasha ruku ko sayda kura mihunna nota alukan kura mihunna طاهر كرباشه دين ايك فهم الله وحي كربني وادم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اديتن حجوما ميستكنا كليك فان غوال باشه ايرون كليك فان غاتا فايموغيا سوارو تبي حالوغيا دور مغتكم وس ميستكم ان هوته اي مانه كي فوج ميستكم اتنا eki goggota sawaru wegen adi famoge hingafa wis anna hutte liyashhadu manafi'a lahum ei emihunata ka huri labatake libigane eyan hekiumashe adi kanelifawa duwastakega Allahuge namfulu gane Allah zikr kurmatake emi mi algon me mitaga mi ishare kura bay nuktata ade Ibrahim demeti ishare kurve nukta algon me baladaruga baraboda faha kurve Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'anuga gefulu bina kurewmuga amrufulu Ibrahim gufana angwa fawa ayataka balaruga tafat eki tandanga eki ayatahuga me wahakata bayan ko dewafa wakan me gotun me demme Sheikh Ibrahim Ahmad ishara kurevi gota sodul hajjuge 26 ayata 27 ayatuga e wahakata war tafsir ko bayan ko dewafa mitanuga awunu bada fahakolla benuwa en nukta ki mi aya fattawa devamun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fa wa iz bawwa'na li ibrahima makana bait mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala gefulu bina kurevuma kanelu vitang Ibrahim gefana e angawa devwa fa ishara kurevi fa kodeva fa gota behe gotun ilmurin vidalu fa echig aliga chidanawalu ade tafsir ilmuri midalwa gotuga mi bawwa'na mi lafzu maanakoddeni ei ege emmane ki ei tanaka feebuma magu dekke noniya e tanen huri tane waki khasako forifawa gotan huri tane kam ves e tanakan ishara ko etana feebuma magu dekke ehmema mi gota ilmuri midalwa ruga Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge faana e gefulu bina korewmataka waki tanaka wadaganna maka khas hisabaka wadana amru korwa fa mi lafzun emana ibanege anibba ilmuri midalwa gotuga
mi lafzuge immane ki Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge faana gefuluge taraha hunnevi tan kashu koddevu dekkevu ei ekale faana Allah subhanahu wa ta'ala ge irad folum fonu vevi vairoli egga kama ves bay mufassirun yuvva e vairoli devwa fa namaki al khajuj kiyonu vairoli wahaka e vairoli ge sabun Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge faana gefuluge me taraha kashfu ko dewa ke saad enames me anibba ilmoringe khayal furtaka noni yar riwayat ka agud me jehilaaruga Ibrahim gufano gefulu bina korawan fettomo kurige etanoge veska hala bina noni ves asase ufrikama kashe nove eige enhekaki ekale gufano Allah subhanahu wa ta'ala denne wa ke gad rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zara'in 'inda baytikal muharram etanoga Ibrahim fan Allah subhanahu wa ta'ala ibadannawa me timannange ailage befulun me levvi tanaki evveska hala dirumen evveska hala hiyawase chenettanekama mita miayatuga eva ishara korava ehme mi ayata balawafa ilmore midalwani ei evveska hala binay evveska bayaku direwle kala asare etanoga hemanifa nettane keswe vidalwe ade ehme demme agunu mi dannawale gotha hajj suratuge 26 aya fattomon Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fa eva kalimen agunu mi balalaruga midennevi tafat ra'ita ilmoringe arihun riwagembe agunu hemne adi mi Musa anwaru adami agunu kuriga program ge onnana kanne Adam alayhis salam ge fulo bina kore wahakaya e wahaka tangole tafsil ko bayan koddi pennames ebbore kurin malaikatun ge fuluga tawaf kore bikama ebove ei bekalun malaikatun me Adam fana ebove dalu eti mem bekalun khalefana bore ma kurin ge fuluga washagen tawaf kurime den mi program aguna mere balala musa nazadame ke bahad fulun agun men balar hagigatuga wais babwana bodan ilmeri midalwani hagigatuga ei kurin huri asas kama asas devana fara ma Allah subhanahu wa ta'ala kalefana kashfu kodde bikan ade kalefana ekan etan dekkevi jibril fanu kama bodan ilmeri burawadanwani den agun men mi gefulo bina kore fori hilataka balalar ilmeri midalwagutuga gefulo bina kore fori pas parbadegge hila beenokoggen ei tur sayna tur zaita lubnan al judi den ilmeri midalwa gotuga hagig mi Ibrahim faano mi geflo binakoro masay koraviru Ismail faano ekale faano hila mi geneste bani Ibrahim faano wahakwa dakwani ibri bahon adi mi Ismail faano wahakwa dakwani arabi bahon inga Ibrahim faano mi hila gennaw mi midalwani habli khainan maneki timannatan hile genesdeshe den ege jawabga mi Ismail faano midalwani haka fa khuz maneki myotiye kalefan hippo ashe mane kebbe floko ibribah baadakwar anbe floko mi wahadakwani mi arab bahun ns ma Allah subhanahu wa ta'ala ade kalunna ebbe kargan ebbe kaluge bas ilham ko debba mioti ek pahuga gefulu bina ko furham ko nimmevi adi gefulu e bin bakisaba ka diya me urfan appu hisaba nuforati ekalefano etanuga ituru hile bawagen gefulu bina ko furham korovi ei hagigata ono medumi kiya maqam Ibrahim not Ibrahim fanuge fatila ga asar ful kuring huri ehile e abego dimar me dalwani hagigate etanuga ekalefano fampulga asaru horikama adi fahum mistakun ege akka ta mihin hadamun dimu natija gotun e asaru koda horikama bihares hajja wadanna befunna e nishanta hunnana fenna ek phoga Ibrahim faano ekalefan darikalun Ismail faano vedalwani mi riti emme furihama adi saafu hilegennashe ei hajarul asad behettuma behegotu den ekalefano wadagati wadagen fodannever me oti hila oti onnama tanuga den Ismail faano ekama begdu suwal kureve ekalefan edalwi Allah subhanahu wa ta'ala hila ekalefana bawale den ane riwatu wadmejja ekalefano me hajar asad behettoma me gastu kore bihindu ekalefana nida miwani Abu Qubais forbade kalefana taka timanne gatuka bote wadiya nuwata me ada koranje amanate den etanu ekalefan hidda gennawa hajar asad maqamaga behettevi kama ilmari bayan korabba famati miya ragon men evwahakek mi dekkeni ane mi Ibrahim alayhis salam geflu bina kore viruga tanaki kurimves bina kore efawa tanaki ege asase Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim faana mi ilham ko dekkevi ekan algon men mi dalil be kirt qur'anuge
suratul baqara satek 27 wana ayatum wes wa yarfa ibrahimul qawaida minal bait Allah hangwani e manaki e bingalun etan ufullawa imare kuravika den hama egota ata riwa kurawa funani inna awwal man banal baita adam en furatum geflu bina kuravi adam alayhi salam wa qila den ehin riwayat mi banatul malaikat qablahu adam alayhi salam wor kurin malaikatunne etan bina kuravi den hama miya gulige wahubbun munabbihuge riwayatu gonnani awwal man banahu shis bun adam alayhi salam adam gafan darikalum shid alayhi salam kama mi riwayatu ekam mi wahubbun munabbahuge riwayatu ki algon menge mi ilmare gatuga eha qadar kurave riwayatu nu evore algon menna kurin miya beflunge riwayatu e ma muhimmu riwayatu kama beleveni hama egota Abdullah ibn Amr ibn al-As garihun riwayat gonani ba'athallahu Jibril ila Adam fa amarahu bi bina'il bayti fa banahu Adam thumma amarahu bit tawaf wa qala anta awwalun nas wa hadha awwal baytin wudi'a lin-nas ema Jibril gafan fonuwa Adam gafanan Allah amr kurawani geflu bina kurawuma den Adam alayhi salam geflu bina kurawa etaga tawaf korum amur korum tawaf korwa heddevi den eya guligen mi Jibril alayhis salam vidalwe kalefana ki mi duniya matiga levi furutama insanaye adi mi duniya matiga insanataka emihun alkon kuruma levunu furutama binaye e mi algon mi fathul bariga anna wahake mi riwaya mi asoti ehme mi algon menne benge mi Ibrahim alayhis salam geflu bina kurum kurin Adam alayhis salam ge zamanuga geflu ani bina kurefaka ade den hama egotan algon me mi wahakataka dairuga algon men enge geflu bina kurwa nimme fahuga makka ge amakama makka ki daima mi mustaqir amanka men gonna tane gotuga wuma Ibrahim alayhis salam dua kurevi adi mewaen etage ahul verinna rizqu kurevuma Allah subhanahu wa ta'ala garhu gaves Ibrahim alayhi salam dua kurevi adi darifas kolu ei Ibrahim alayhi salam ge darifas kolu budan alkon kurumu salame kodevuma ves dua kurevi eme mi kandata ki salgon me mikha waqtega handan kuren jihe kame ei mi budan alkon kurumaki Allah sharik kurun ekam salame kurevuma dua kurevi hame egota Allahu ge rizq rodi barakan ituru kurevuma mi makka ga hulu verina algon men miedus ekan eba fene hemwima algon mi wahaka mitaga mi handan kuram mi jiheni adi makka ki aman tanege gotuga onna utum wes ei Ibrahim ge faanuge duaage asaru kam algon men mitaga bunwen eben ei ekale faan egota dua kurevima ekankan Allah subhanahu wa taala himwa devwa fani ekan irada kurwa mimur kurwa fani den algon men wahaka dekki ham mi maqam Ibrahim behe gotum den riwayatu gannani maqam Ibrahim ki Kaaba bina kurevuma Ibrahim gafan arawade hunnevi hilaye deme Musa anwarge wahakaga komesurakan e ishare kurevun den mitaga ekale faanuge fatila fuluge asaru ekule faave riwavegen wa gotuga mitan emme qadimi zamanuge huri Kaabaya gulifawa gotaka ehen hutta qadimi zamanuge e gulifawa gulun amarge faanuge zamana hamen ekan hutta amarge faanu mi bawak kurevi e wakkurama jihiwadane sobaki etaga mi tawaf ko hada mi hunna mi Kaaba goshan tawaf ko ngolumuga dativun ek anekamaki e dativan dimawa sobaki hage gatuga mihun maqam Ibrahim ge kurama sunne rakoy kurman e hutte huttum ge sobum mi hunna dative undagu wati ekan tankole faseha wane gotakan heddew mattaka tankole mihare hunna hisaba mi fahata jassadafa e bina kurawa haddawa fani ehme mi kankamaki salgon me mi wahaka dakkaeruga handan kuren jihe wahakatake adi riwayatu anna gotun hage gatuga mizamanu golgon me fenna ham sida masjid haramaki wes amarga fan egotuga bina kurevi tanikama riwayatu ade den e wahake ke salgon menna mihin kolu hillalen dekken we wahaka ege tafsirta irad kore fahatun anna program tuga adi anna hileya behe gotun ade hajarul aswad ke mi kabtuda ke folga behtifa hile kole mi ya behe gotun foitoga wara tafsir wahaka taken ase bore gotun mi hilag asla behe gotun adi e kulaya hilag makama mikamuga macha wara tafsir wahada ka farta mi hajarul aswad ke koba to men badadaruga mi foitoga lefa mi hunani ei al khalil ibrahim alayhi salatu wassalam
ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಗೆ ಫೊಳುಗೆ ಇರುಮತಿ ಕಣು ಕಣೆಮಿಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನೋದು ಕಂ ಕೊಳುಗ ಬಹಟ್ಟವ ದೇವಿ ಹಿಲೇಕ ಪ್ರಥಮ ಹಿಲ ಬಹಟ್ಟವ ದೇವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಎಫೋಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಂ ಮಿ ಹಿಲ ಕೊಳು ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಗೆ ಫೊಳುಗ ಬಹಟ್ಟವ ದೇವಿ ಕಮ ಮಿ ಫೈತಹುಗ ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ರಿವಾವೆಗೆ ಬಣಿ ಅದೇ ಎ ಮಸಲ ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ಎಂಗೇನೆ ಕುರೈಶುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಗೆ ಫೊಳು ಆ ಕೊರಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಮ ದಿಯರುಗ ಹಿಲಕೊಳು ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಾವೆ ಹೇಗತು ಖಯಾಲ್ ತಫಾತು ನಿಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಒಫೆದಿಗೆ ಇಂದಿಯ ಎವಗತುಗ ಎಮಿ ಹುನ್ ನಿಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಮಸಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ತೆರ ವೆದಡಾಣುವ ಬೇಫೊಳ ಹಿಲಕೊಳು ಬಹಟ್ಟವಾದೆವು ಎಗೊತು ಮಿಹಾರು ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂ ಎಹರಗೊತ ಹಿಲಕೊಳು ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ನಬಿಯಗೆ ದೌರ್ ಅದಾ ಕೊರವ ಫಣಿ ಮೈ ನಬಿ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಂ ಅದೇ ಮಿ ಹಿಲಾಗೆ ವತ್ತರ ಅಗುಳು ಮೆ ಬಾಲಾರುಗ ದನವೆಂಗೊತಿ ಮಿ ಆಮುಕೊಂ ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಆದಾಗೆ ಹಿಲೆ ಎಕ್ ಹಲ ಹಿಲೆ ನೋಣೆ ಮಿ ಎವ್ರೆ ತಂಕೊಳೆ ಮತಿ ದರಜೆಗೆ ಗೊತುಗ ಫಾಹ ಕೊರೆವೆ ಹಿಲೆ ಸಬಕಿ ಮಿ ಹಿಲ ಕೊಳು ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ಹಮಯ ಆಸ್ಫವಣಿ ಗಿನ ರಿವಾಯತ್ ಹೋಗಿನ ಹದೀಸ್ ಫುರ್ತ ಹೋಗ ಬಯಾನ್ ಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮೆದುರಿ ಕೊರವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲಿವಿ ಹಿಲ ಕೊಳೆಕಮ ಈ ಸ್ವರ್ಗೆ ಹಿಲ ಕೊಳೆಕಮ ಬಯಾಮೆಗೆ ವಣಿ ಮಿ ಹವ ಗಿನ حديث فتوكا وارد وفاوا غوي باي حديث تكاغلو من بلا ترمذي روا كروا فان حديث غوي ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه مي متنوغا اغلو من مي ركن غ واهك بيان كدي فاوي مي دي واك الركن مقام ك بيفاوا هيلا كولغ واهك كي اي ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಯಾಕೂತಕು ತೆರೆಯಿನ್ ಯಾಕೂತಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಲ ಕೊಳುತ್ತ ಮಾ ಕೊರೆಂಗ ಹಿಲ ಕೊಳುತಕು ತೆರೆಯಿನ್ ಹಿಲ ಕೊಳೆಗೆ ವಾಹಕ ಮಿತಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿ ಫೆಮನ್ ದಿನ್ ಹಮ ಎಹಿಂ ಹದೀಸಗ ತಬರಾನಿ ರಿವಾ ಕೊರವಾ ಫವಾ ಹದೀಸಕ ಆಗುಳು ಮೆ ಬಾಲಾರ್ಗಸ್ ಮಿ ಮಕ್ಸದ ಆಗುಳು ಮೆನ್ನ ಇಬಫಾ ಕೊರೆವೆ ಯ ಹದೀಸ ಗೋಣ್ಣನಿ ಅಲ್ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಮಿನ್ ಹಿಜಾರತಿಲ್ ಜನ್ನ ಅದೇ ಮಿ ತಬರಾನಿ ರಿವಾ ಕೊರವಾ ಹದೀಸ ಮಿ ಹದೀಸಗ ವೆಸ್ಮಿ ಕಂಡಳಿಗೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಣಿ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದಕಿ ಐ ಸ್ವರ್ಗೆ ಹಿಲ ಕೊಳೆಕಮ ಎ ಮಿ ಕಮ ಬೆಹಗೊತುಂ ಆಸೋರಿ ವರ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ತ ಎಬಹೋರಿ ಅಲ್ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಯಾಕೂತತುನ್ ಬೈದಾಉನ್ ಮಿನ್ ಯಾಕೂತಿಲ್ ಜನ್ನ ಮಿಯಸ್ ಮಿಯಾ ಗೊಳೆ ಗೊತುಂ ಆಸೋರಿ ಹದೀಸೆ ಅಲ್ ಹಜರ್ ಯಾಕೂತತುನ್ ಮಿನ್ ಯವಾಕೀತಿಲ್ ಜನ್ನ ಮಿಯಸ್ ರಿವಾಯತಿಗ ಆಸೋನ ಹದೀಸೆ ಮಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳಿಗಸ್ ನಸುಂ ಅಗುಲ್ ಮೆನ್ನ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಹಿಲ ಕೊಳಕಿ ಎ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಹಿಲತ ಹೋಗ ತೆರೆಯಿನ್ ಹಿಮೆನೆ ಹಿಲಕೊಳೆ ಮಿ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ ಅಗುಳು ಮೆನ್ನ ಬಾಲಾರುಗ ಹೆಮೆ ಏಕ್ ನುಕ್ತಾ ಗೊತ ಬಡ ಫಾಹಗ ಮಿ ಕೊರೆವೆನಿ ಮಿ ಆದಾಗ ಹಿಲೆ ನೋಂಕಮ ಮಿ ಹಿಲೆ ಕೊಳಕಿ ಎ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಮಾ ಹಿಲ ಕೊಳತ ಹೋಗ ತೆರೆಯಿನ್ ಹಿಲಕೊಳೆ ಕಮ ಅಬ್ದಾಜಿ ಅಗುಳು ತಿಹೆ ತಿ ರಿವಾಯತ್ ಆಯಿಸಾ ಸಂಗಿರಸ್ ಮೂಸಾ ಅವಣ್ಣ ಅದಿ ಹೆಂ ವಾಹಕ ತಕ್ಕೆ ದಿವಿಫೆ ಬಹುತ್ತೆ ಏ ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನು ಕಸೀರುಗ දියවා ෆොන්න රිවායති මේක මොන වර තිවාහකතක වර හයරා ඛිලාෆ් අදි හයරා කරණි ගොතක ඇසමතේ වරණ හිත කරන්නේ මෙවාහක වෙස්දාවකට මේ තෙරේගා වර මෂූර් වාහකයක වෙස් වේදානේ එම හිඟාෂ මෙවාහක වෙස් බයන් කොල්ලා දමා අදි මී කොම්මේ කහල ضعيف صحيح ගොතුම් බලායිර කොම්මේ කහද රිවායතික වීකම් ගාවිස් මේ වේගා ලීෆා මේ ඔන්නනි ගෙෆුළු බිනා කරමුන් ගොස් bina kurawamo Ismail alayhi salam Ibrahim ke fana de fulun bina kurawamos ek hajar laswad mihar e onna hisab waki minaka usminaka ermu Ibrahim ke fano vidalu dari fly mi tawaf kura mi huna faage wa gota mitanuga bappa benhulu e hile baba embi ma mitanuga yana hile hodwa ala noash den Ismail ke fana danna bappa mi war badife den henna Ismail ke fana wadagin e hilen hoda wala nabi ennamas riwayat ko mihnani jibril alayhi salam evren kuri hileyakaage wada no afi ei hindu karenge nabi hileke hile oti hudu kore hudu hileke den e demme musa bunu vi hai ei yaqute ama hudu yaqute ves ebei riwayat ko saisa den e hileki adam alayhi salam swarge bima faaba wada neviru genne vihile den mihunge faafataugge sababun miharo e hile yoti
kaluife den mi den as komekas hida Ibrahim alayhi salam itanuga bevi Ismail gifano dennevi bappayati ka dennevi hiden hiye den komekas mi wahakam hisabu nemigen die agun men bay fayto gale fori sah hadis ta agun men fa kore mi al hafiz ibn hajar ke ben nakulu kore gale wa fa hadis mi sahih bukhari ga mi hadis ason mi hadis ga riwayat fa goton hama boda mi hajar asodaki mi swargege hilakole kama bayan kore fa den ti vidaluvi raya miya angol tafawati agun anakas eba danwada mani mi hadis go onno goton vejja mi hilakolo Ibrahim alayhi salam ge kurin mi bima mi hilakolo gani mi bawal mi demme Sheikh Aziz ishara kore veche ka algun adis mi ituru nukta fa kolam benu tita musa algun ge masale ki ei kiha hisabu kun kihine he hida mero aibenge algun huri riwayat ku menna ei sorge gide kihinen he hida etana ai eita algun mi hoda den mi riwayat ku buna gotum devana fahara e hilakolo anakkaves udan ufule gendi ei awul men engene mi duniye tufanen aska muli duniye ga kamuge mi musibe men skore mate gende hem egotu ga hilakolo anakkaves ufule ka mi riwayat konnani den anakka efoga jibril alayhi salam mi hilakolo age wadanne kama Ibrahim fan ariha wadanne kama kenne Ibrahim fan mi hilakolo geneste kama mi riwayat konnani mi riwayat ga sahih bukhari ga riwayat koro bukhari ga riwayat hindu kare ke kahale viswaha ke riwayat ga bayan kore fe ne detta den mi hajarul aswad ge wattara adi miharu hajarul aswad tana balaru ga algun menna wara ama khasa mintake ves mi deva fe bore hagiyatu ga miharu kabatullah ge fuluga mi hajarul aswad noni hilakolaki kuriga hilakola wara tafat hilakola kama faytagole monani ei miharu enna hilakolo mi kabatullah ge fulu ga hoy makama balaruga kuriyan solgoden faden ei mi irumati kanuga bevifa onna hilakolo en usmena badaru gaganakan ei mi meter ege meter ba meter ge gaganaka usmenega mi hilakolo mi onnani ehme mi zamanuga hilakolo ge bodumine gotuga anehen gina be fulun dekodana be fulun vidala gotuga bodu hilege gotuga ennon oti ki hilakolo take gotuga mi miharo eti fondo e godu oti e hilakolo mi agul minge islam tarikh terega gade bay nusiyano kandutege sobun hilakolo wani kahagellun take lebi miharo mi hilakolota kudiku defa wani bay fulun vidala gotuga bay riwayat ko gotun mi hama kaduru ottake fada kudi hilakolta egotuga mihara mihai sabu mi program nimala wakiwani irad kureviya adius mi fada hem fursatakan edemu adi mi program gu sabun ehun terina faida hori malumat take geneste unkam ge hinham jehum beslibi gannamu program record kuri Muhammad Tawfiq Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi algon Ali Abdullah wassalamu alaykum